dostlar. Ben bugün sizlerge çevre sabahını fırtın sısını ötkeceğim. Ne kadar ağlam, bizim düngületu kıyamız. Duruz. Hazır gül jasaysın da. Ya. Balalar, salamatsızlar mı? Bugün yıla 4-cü şiirlik sabahını ötküzeydi sizlerge. Karanmışlar. Böyle gün var. Ya. Hadi mi başlattı mı? Kıştı. Şimdi orağı gerek bizim. Aha, balalar kara otunuzlar. Şimdi ora Orağı. gül jasaysın da. Ya. Bana da hep düşmeydi jasayın. Kim bunalar? Elsa'nın ana. Elzamen Anna. Ya. O kim o? Babuşkilerin var. Ya. İşte. Şimdi kim karayın çıkıp karayın da. Ya. Sen arancı bilsin kuzemin. Ara bağlar bitip aynaldırıp kıyamız. Sen olsalardı ne nalardı? Bitip kıyamız eken de. İçiyorum. 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 Dostlar kararızda. Adem'in olsa bulatırma. Bitip uğrayımız eken. Gördünüzler mi? Annen yıla gündüz asardı. Sosa krizimiz. Ya. Bitip aynaldıra veresindir. Sonra Gül bolsalar. ya böyle bol çıkardı eken. Gördünüz değil mi? O. Gördünüz mi? Hadi mi böyle bol çıkardı eken. Oldu. Kıyıga abaylandı. Bunları dostlar. Biz buna da açık mencağı olduğumuz biliydi. Ya. Ya. Sen olsun kistaların kuyruğu o kayda gitti. Bilmiyorum ben. Gördünüz mi? Hadi mi gül çıktı. İşte қазір bizler gülдердің бәрін дайындап аламыз да. Сосын құмыраға жапсырамыз. Bir de ben de koyalım. Мына жерге қойып қой. гүлімді. Nemenге әдем olsun. Өте әдемі қараңыздар балалар. Сары раушан гүлі болды, роза гүлі. Так, бәрін дайындап аламыз. Қи. Көрсет достарыңа қалай қиып жатқанымды. Немeye dostlar bir de koyuvardım. Abaylandım kayısı tavuğa dostlar. Әйтпесе, Kollarını kıyıvarsın da. дұрыс айтатын еді, әйтпесе қолдарыңызды қиып аласыңыздар. Mine. Şimdi uğur tavu gerek. Қандай? Kayısı sevdin anda. Normal. Yenke kayısı. Міне сары. Yenke әдем bolsun ya. Әдемі болып шықты, иә. Әдемі керемет гүл болды. Енді біз ораймыз да бүйтіп. Балалар көрдіңіздер ме? Былай киіп аласыздар да, мына қара дөңгелектеп былай киіп аламыз. Ой ұқсатып, сосын былай қарай
Orayımız eken. Әдемі oldu orayımız. Әдемі шықты ма? İşte keremet bu. Ne kiminde gül boladı. Oysa orasanız da sosun ajanın pijamamızda Ya. pijamamız. Ne gül oldu. Әдемі gül çıktı. Немен кейде. Ну, шыдады сен. Өстіп жағамыз. Я, әже. Bu көк екен. Ya. Так, көктің қазақша орысшасы қалай? Синий. Синий. А мынау қандай? Голубой. Мынау голубой дұрыс. Голубой деген қазақшасы ашық көк та балалар. Сарының орысшасы қалай? Yellow. Ол ағылшынша ма? Жоқ. Желтый. Желтый. Ағылшынша? Yellow. Жасылдың орысшасы қалай? Зеленый. Орысшасы ағылшыншасы қалай? Green. Green. Розовыйдың қазақшасы ал қызылда? Ya. Ағылшыншасы қалай? Pink. Жоқ, ақ қызыл емес. Розовый. Розовый. Ағылшынша қалай? Pink. Pink dostlar. Pink. Кәне. Екен. Гүліміз кәне. Гүлдерің көбейді ма? Неше гүл шықты? Достарыңа көрсет. Қолыңа қалып. 1, 2, şu. Kaç көрсеткен достарға. Почти 11 гол сұрайды var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gül. 6 gül çıktı da. Ya. Bunda Tағы bir gülder сұрау керек. Так, мінекей көрдіңіздер ма? Allah. Gül çıktı мінекей. Көк gül çıktı. Көк роза gül çıktı. Осылай гүлдер толтырып жасаламыз. Енді сана көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gül çıktı. Балалар жаңа Нила мынандай қылып бастап жасаған да. Құмыраны кесіп алып істеді. Оған гүл жапсырды. Сосын мынандай гүлдерді бүйтіп жапсырды. Енді сіздерге қазір осы тағда жапсырып көрсетеді. Иә, мына жерлерге бүйтіп жабыстыр. Иә. Жоқ, жабыстырмаймыз. Енді Анасыға жабыстырамыз. анашыға жабыстырады да. Я. Енді онда мынаған жасаймыз. Құмыра жасаймыз. Қажетіңді. Жоқ, қоңыртаны. Қоңыр жоқ қой, қоңыр таусылды. Мұнда серімен. Серімен. Я. Ау сері әдемі ғой. Адам құмыра істейміз. Молодец, той же, ну. Бәрін істей алады өзі. Міне. Молодец. Ага, правильно. Дұрыс, өте дұрыс. Vereyim ben. Çok az. Neresi bunuz? О, мен естіп білейін. Ya üzerine acele Bir akşam beklesin de. Ya. Yemeği koyacağız. Бізді
Anne acıma kıyınız gelsin kıyıdasın. Kızı istedim acıma. Ben uzundan gülümde acıma sardım sapsarı. Beni nagıl. Ne? Diyeceğim istiyoruz ve acı. Takmış biz kız gibi gerek ya. Zaman anlaşılır çastırmamız. No, kumra olup onlar kırmızı mı? Kumra olup. Ya mana bitti o ne kadar bittiysin. Ой, ну бумага не пали. Gittim ha. Ya. Ya, özlem bölgesinin, kumaramen bölgesinin yardımı. Yine nasıl bir sapsardı? Ya basıp Ой, olmadı. olmadı. Onu sürtemiz. Ne sakın sürtemiz? Var mı sohbet? Var mı böyle? Ya ne? Ne ya? Ya var mı sohbette varmış. Sohbetini sürdürüp oturarız. Biz ona zaten simamasın artımıza koyup oturmuş o. Ha. Ya çıkartımız. Anne, nerede ne Sonra kıyıt? Türkçe sohbet edelim. Kolunu silerim. Hadi kolunu silerim. Ya. Hadi kolunu Anladın mı? Yine şöyle ben şaprakta şapsırvalar ayırtmadım. Şaprakta. Qarazam ne? Birinchi biz ne yeb olamiz? Shaprakda yeb olamiz ekanda. Sen kasına ben rolü istedim. Ben niye? Молодец, один. Ну, ничего. Ustam rastırıyor. Oy. Sen cevap söyle. Dostlar, kasır çiziyemin papam geldi. Dostlar, papam lütfen gelin bana çektirerek yapmalar. Dostlar, kolda soğuk gerek. Restoransın. Hadi bakalım rastırmasın da. Keremet. Vallahi gördünüz değil mi? Üstü buna güldü, bitti, pliğe. Tırbalamızdan böyle. Eski kliniğime fazla. Şanım olmayın, şanım olmayın. Tıktı, tıktı. Üstünü şu Oy. Sesleri bulmaya kaldım. Oğlum zor bitti mi? Ya. İstiyor. Bala. Aynen tostlar tostlar. Dostlar, başındayız. Derse kolumuz avlanda. Nerede oynayacağız? Bala. Kaya kaysa alarken çoğuşakların ayran. Olay. Top basayım. Sağlavdan gün zasayım. Zasa altın kın. Qanday keremet balalar. Jattab aldыңыздар Nela kuşta aytdi. Ayu turşa. Betіңді шуша. Шашыңды тараша. Aynaға қарашы. Мен бүгін Yavru gelgeni. шашымды тарамаймын. Aynaға қарамаймын. Сөйтеді сонда сен ойнауға кел менімен. Сөйдепті, аю сөйдепті да. Мен қазір ойнай алмаймын. Мен неге ойнай алмайды? Ол қыста ұйықтап жатады да өзінің апанында. Сосын ол
fikir almaydı ekan oynauga. Dostlar, men iki istegen zattım. Meni gülüm. Dostlar, ayım boldu magizlerim. İşte orada dostlar. Demi gül jasapta. Ne var? Paka paka dostlar. Like basın, kommentarer yazıp yapınız. Подписканы unutmayınlar. Kazak koyuyormuş dedim de. Ya. Kız. Şu sana korsatç.